Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kakenuhun jong ginong tray bat ki officer jong Meghalaya Energy Corporation Limited. Kibaran hapo kshatri jong Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Unions. Haka khanru tere kulalingkan arja afulai. Kila pelong daga jingek hi sange etrikam bat aiporu iki bor penyaj ban siono ya kutulop hapo asau puprakanta. Kabadang sa jong ubnai no opera arja arfuar. Haka jengkran bigilat petai kubor Vice President jong Union uba Arju Dakhar. Ulai itu bahadian ke kendu yo Chairman com Managing Director ke MECL u Sanjay Goyal. Ulakular bo ansa weng ya gani ke hapo sitio. Celebrate ya ke dap art po sansnem ke jongka. Ki bapli ki members kim yo banyawan siya ke celebration. Nakadaw kalam baki bapli ki kemyo yo katulop jong ubnay November. But kabas nausi do kalong baya katulop jong November lasu ay bambanse hadian jong ki arpo trek jong December. We condemn the insensitivity of the management and the government of the day. We are not animals. We are human beings. Don't try to test our patience by enforcing asthma. These are laws made by people, not by God. We are not afraid of the law made by the people. We demand immediate withdrawal of asthma. Otherwise, the state will face in darkness. If the government accepts, we accept the challenge. We have reached the limits. We cannot bow down anymore. Kilon, kiba ke management, Kashim, kiba pair kilon. Kilakot Syaki Khatsan Spa Kror Badang kwa ban angi pihang ni Bakidon kilon Kibaki Shim na banta Kajing mentoy Jong ke organisation Hanrei La Shim ni kilon Nakabanta Kajing mentoy Jongno Rajongno Ladadan kam Banyak hat madan Ngin siat hat Andaladai Kapor Ngakwa ban angi pihang ni Bakum ke organisation Ladang itray hap Ladang ke management ke biang Ladang na sekretariat ke biang Kani kalau ke organisation kabadai ban yonong nakabentang ke election kidon ke pisah bakin mang Khatsan Arfokror bentit power during emergency Hanrei bensil tulop yakin nong tray kim dan pisah
kepisah kidon bentit power hakini kipor badan kuat ban angepi batang sudah ke election tang supaya umat ke government kenum aisyo ke kerjaan ini tak kadau kini kalong ke semifinal ke jik penkret nang ni syakmat nomor kapor ke syakmat kalong ke bae ke baginya kendo hari kum kinong tray ngan ang yapi bakum ki leader lalai pus lai snam ngala tray kini organisation bat kat ni ki bitray lang bat nga ngilang gibakloy bantur syakmat kabadan kam kalong tang mapig employees mapin ay kajik karsyan pura yang iki leaders bat kani kajik hat hakapor ke balangkat hakane kasngi ka ay mensem si kadaya yangi Nyo bani kran cibon bagi AKA mendai tang ketulap pojongi bat kumjuru kiwe mah de kum pisong thoi ke memur panpa yang ne ba kadang ka hereditary loans mo gibaran ro menchua bat haduk menta kini loans bar khaj kilakot sigi kumba 800 crore bat habang ngiyo ke revenue ke jongi ro kat ke bangi ro entangi haban sewe kini ki loans ke jongi mah tadi kawai te kaba aru kamat ngidan ka scope akaba ngin improve ya kanika revenue ke jongi mah kidan gijaka kiba kumbakalong mentai kat kum statistik si ba barkhat i kanika ka billing efficiency ke jongi mah jong barakoi ke state kalong almost 81% ndai bar collection efficiency ke jongi kalong kumchiki 100% tam mo der fishim ya kata overall pat ya collection bar ke bangi yo nai nak chispa nai de kalong kumnur ngiyo tam kumbikisan 100% mo de ya kani kadi bakum ki nong trairu ngin haban improve ngin haban wat ya gitu ki areas gitu ki divisions ki subdivisions hakaba khamtam ki consumers ubalayo ya kalaj mo belayo ya kalaj babelai mlak ban bil ya ki bat kumjuru ya kini ki bengla dap sub ya kabil belai leman sew ya ki bailat ki jongki mo kata kadi kai kumang nak liang ka jongki ni ki union association ni sim khia ya kani hakaba ni sim khia ya kani hakaba ngin lech ki field officers bat ngin persno ya kani mo kata kadi kawai de kaba ar pat haror kini ki loans muur la ong hi un sim khia ban lech bar government hakaba kini work out bat government kumno ban le ban penlaj ikini ki loans ki bangi la dekit duduk ki por menchua dengi la penpau ki babun ba kum gitu ki bangi ong fi ma ki dekini ki terminal benefits ki pensionary benefits ka bakatukas praspa 10 crore menta kala poi segi lahajar 10 crore gitu ki ki ba mu in the long term wangin yale ban ya unyale ban ya take up ikini ba government but kawai kalong ba panpor nangi kendiat ong pej namar bomu rangwan temai mentak ni panpor la sothop bagi issues ki bangidan panpor nangi kendiat ong ai kendiat banai aga bangin yele ban find out ki ways and means kumno bangin improve hoj mentap hiyo ya kitulop ki jong page ki last week jong ki banai te wang yele ban pendunai ki ni ka tayo maybe kum ya kan ni ka bamenta ma ya kan ni ka tulop jong ni December ula asyur ngi bam hapok kan ni ka tayo yele ban pelat ya kan ni ka tulop bat kum juru ka tulop ka jong ni Januari ni le ben le kumno ru hakta ki shua ki khasan khandutrik mo kata ka de ka bau la ai yangi bat ha jo ka poru ong ba muuru try nak liang ka jong kumno ben improve ben wat ki lat lenti kumno bangin yo ben bangin incorporate ki issues ki jongi mar dan ki legal issues ru ki bangi haban tik up bat kan commission mah ka electricity regulatory commissions bat kumjuru bat kiwe bat hoj admit man ngi apan par haning yang mi ki dan ki issues ki ba menshua ki la shim ki decisions ki belong persya ik organization mo de wangi ban khli kata ka be pamenta de kai ka bangi la ban le kalong sam magin penbet ya kita mo kumangi ko ban community industries mo mentaki industries ngi ai ka tarif ki ka baduna ka bamna benlong ngai pi tigini ki ba ngi kenturu yo government ru ba kamdai ban shim genu decisions haka ba kan long persya ya kan ka organization ka jongi kan abang itrai genu itrai kum kan ka techno commercial organizations ka jongi ngi de benlong mentrai nak benta ka jimun toy kan de ha kum ginong trai ngi so thoi kita jing e profit de ngin ai kata ka por ngin pe kata ka por ngi so thoi kata badru tang bah ka jo ka por la ngi ipat bakam dan kanu ka belong positive pat agini gibanai benwan tingin man se pat kum ginong trai ru ngin hab iban chim gi decisions ki bakam e kan
bakalah ngimde ngi kala mar kidan ki prosedur mu ula pen ingi ula de tho sipo ka government bat kumjuru nak liang government menta ila khot menta yu di unlek menta hi unmi na menta hi un ekran de kam kani ka prosedur kadang nyat ke so siapa kadang nyat ka prosedur kemen ngir ngin haban aipor kan kata mar ngi sutu kadang ka prosedur ma ke bagin nyat kum ko office de ngi ai sa pura kanta are mu upat ong to ai lat ngam menta teo de mentah kali ke Monday, Tuesday, Wednesday, kemudian si tashi singi arsi pisu dia bagi suatu pakai ke proses. Kini kali ke part of negotiations kan. Pisu, abang suatu pat bakal move pat, kemudian kamu nilai kan. Kamu long yang ngiru bilang reject kan. Ngi suatu kata, yang ada ngi suatu pat ladang impen pat kamu niru, kampai ke cata. Pi kali kata, pelong yang ngi bangin, pedang yang kata kan. Kamu ngi target kejeng ong jung nilai benyo shua kasantrik. Ha, marka ibu pun pahong niru ong ba, yakini ki loans ki badan ma, ukwa ba unwalat wat lenti depa government hanur kom begini yo ni kiwe kilat lenti deka ega biar revenue ko bangimi sibukan ka revenue ko bangimi ma arpo laipo sapo san pokuro kat bami ka revenue ka tu ang nganile ban pulut aka tulap aka pension sebat kiwe ji pulut ka badai bangin pulut hapo jongi ke da kata ka deka ka bak kentien ke buk ai mu ka long sultanat de bau beri udan kono ke positif ngirung in haban pedangnya kata kan long ping haban pedang ngimla belong reject han tamangin pek barkan bakani kanum dai long tang ketien aka di belong barkam be fi ila kapai ka tangan ong fi ma ni ki baterai ki bm tang tulap ki sutu am bat ko magini ki singi bat ki por ki bamenta kalong ka ba ba bat menna gidan ki bakaran ki ong ba kidan ki trai yang ki joki ma ki bachongwa ki employees ki trai yang ki joki ong man ka por kan ka pla slam gumne kamat wat yang nak showai kata ka di ko ko si bak ta ba ka ba ar kalong ba ki banks ki state banks menta ki ong ba kim ai loan chu ki nong trai joki MCL ma bat ru ki pensioners kata ka di bagi ong pa state bank main branch makalong basongsi ba ba dia kan ingin take up belum very serious ba pi kumnu bang chu ong tak lem jing tho ada ke jing tho kan pi begini ke dei bat kumjuru iki penalty ke bagi hapsio mana berah ki bang rik first week be yang shim ki loans ma de aka first week be ngi haban sio de kum ki sharp penalize manu benai mata pin chaot de ki san spa pisu kam de ke besuk de kan ke dei tak dong si ong ba ni kwa ik tulap pojongi syaka shpul trik kan kadang ka dawanya kan hun tim hun tambolong ngin haban nyat kat kum ki prosedur ngin haban nyat ngin haban pej ba kan urlang pi kadang kapor ka ba ngin haban jam si jam syadien haka jaka bangin nyat jam sekmat te kata ka strategi ka bangin nyat mangi habangi bangi keren kadang kata ka positiveness no ngi pedang ya kata ada lagi itu pat bakalong reject pat kemudian ba kata ka result ngin ban sila kadai bangin lek kan no ko ba ngin haban nyat sekmat pot ubangin sim ka extreme measures ngin haban sim aman kadai naman ta ka jing im ki kun kiti jong ite pi tingin ban siete la dai ban lek kanu bangin sim ka batang ngin ban lek ka batang nama syua bangin sim kata akum girang ba bril ngin da puson ba ngin da parkhat ba mar ngi sutu asen bangin lek kanu pat ngile kerkom ka badai ke ngim dai bangin chule ya kanu ka bamdai ke ngi haban nyai kat kum ki an ki kanun anal decision si kalong ta ngin ab ya ka mental ketio mo nomor bula kular jong di Desember ban aim tatio tingi expect ya kata lakam dan kono next week ngai khibe ma ban ngi karmen ru ba menta by Friday ngai ayo ay kani bat yu ni jong ni banai January kumno ketulap kumno rakini ki banai ki banwan kemen ngai ayo ay syua santrik kata ka di ka ni expect kan ke baba